Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lourdes adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, ngem nagayatak manen iti may kadwa agundaway. Ngem dagiti anak ko ti kang runaan atubeng iti relasyon mi kini Berto. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lourdes. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, Lourdes. Agpakada akon. Umayak tumanan intun bigat, tapno sarungkaran ka. Ay ayatan ka unay. Katagan-anad ka kumaakan na yun. Alawanan. Agan-anad kamat itidalan mo nga agawid. Ay ayatan kamat unay, Berto. Ay unay naya, dagiti nataangan. At dapay ati o datin ager. Suron kon. Kita kayo man lang. Madlaw akong dagiti anak mo iti relasyon ta. Ipagarup da ngamin, asaan ka anapod mo kanya. Gaputa may saak abalo. Idinto ta si ka kat awan anak mo. May saak abaro. Uray man. Ta saan mat nga ginadayo ti taon ta. Bayam. Ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anapod no akan ka. Wow! Nagimas ti sidaan, mama. Sabalila at talaga ti inspirado. Ay na, labliading ko. Di mon pasablugan ni mama. Tanagalas. Alakit din, mangantayo pa'y. Sa tayo pagsasaritaan ti may papan iti dayta. Apay, mama, kaya tyo kadipay ti makiasawa? Mangantayo pa'y. Madamdaman to na song batak dagiti saludsudyo, anak ko. O, ala anak ko, agtugaw kayo. Tasong batak dagiti saludsudyo itay. Nasyak, mama. Awan parikot kanyak iti relasyon nyo kani Uncle Berto. Awan mo't asawa na, tabarupay. Sa maysa, manumutan at awan anatay day di papa. Agyaman anak ko. Siyakmat, numabalbalin la ko ma. Uray saan kayon ang makiin na yapay. Tadadakkel kami matan nga anak yu. Mama, naalas akitaan amaki ayan-ayat kayo pa'y iti day nga edad yun. Masurunak ka dagiti sao dagiti tao kada kayo. Isuapot din nyo kumantian nyaman a relasyon nyo kina Uncle Berto. Anak ko, bayan nyo ko mga ipanagnak ni Berto anapod no ti panagayat na kanya. Basta, kontra ak iti relasyon nyo iti day di alakay. Sa maysa, saan ang mapagtalkan ti rupa na? Da kayo mat, Manong Ramil, Manang Gemma. Di yu kumamat saktan ti riknan ni mama. Ay na, narabyan tamot na nagahawit anak ko. Naganasan tamit ngamin iti nakis-istorya kadagiti kakasinsin ko, mama. Masabat tamot ti kaanakan nila kay Berto. Paimanta ka saritak. Ramil anak ko. Anya nga iti ibagamkan ko na. Mabit man lang, Manong Melchor. Ada ibagak. Apay ka di Ramil, anyat ibagam. Pagbagaman ni uncle mo. Tadaywanan ni mama. Amok tumit lang at ikinabak ng laang ni mama ti alalmanan na. Ramil anak ko. Anya ka din dagit nga ibagbagam. Baybay andak lang mama. Takayat ko nga iparupa iti day ti atao. Adyak kayat ti uncle na aparaken ka. Anya? Nagalas mat gayam ti pagkitkitamon kan ni Uncle Berto. Ramil, nunabak nang kayo, at damat kinabak nang ni uncle ko. Gaputa nag-abroad idi. Ada pa'y negosyo na. Adulamin da kita kay bagbagam. Basta idanon mo kini Uncle mo Berto, ti amin nga imbagakin ka. Ramil. Won, matungpal, Apo Ramil.
Nakadanon tan dito'y balay, Ramil. Mama, Diyak magustuhan ti inaramid mo itay kini Melchor. Nasakit ti pa nagsasaom iti ulitag na. Saan ka pinadakkel tapno agbalin abastos? talaga gayam nga isakit yu day di alakay, mama. Uray kitaan nyo, pudno amin dagiti imbagak. Awan to tinasaya at pagtungpalan ti pan nakirelasyon nyo kenkwana. Agyaman na, Lourdes. Tanaka umay ka ita dito yung restaurant. Kunak no di na kung patgan iti awis ko ken ka. Apay kit din na saan. Napatag ka unay kanya, Berto. Ayon kayang, pasensya kan iti anak ko ani Ramil, ha? Diyak man amo no apay matinakas jay ti ugali na. Sikala ko man ti mangidanon iti dayta iti kaanak kam ani Melchor, ha? Kinapudno na. Nakapungtot ti kaanakak, gapu iti napasamak. Ngam kinasarita kon. Imbagak, nga ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anadalos ti panggap ko. At talaga, anapudno ti panagayat ko ken ka. Siyak ti mababain, gapo kadagiti aramitan dagiti anak ko ken ka. Nang runa, ti inaunaan ni Ramil. Bayam laeng. Tinasaya at agkalay sa takit din. Tabarang no aramideng tadayta. Kat mamati dagiti anak mo at talagang ayayatan ka. Sigurado ka iti dayta? Wen, kat sapay la kuma, ta umanugot ka. Apay kit dinasaan. O sige, kasarita ta dagiti anak ko, may papan iti plano ta. Jema anak ko, ingka man gumatang ija store. Kurang matgayam tinagatang ko nga ingredients to ilot-luto. Apay ngamin ay nagado dagiti ilot-luto yung mama. Ada ka di okasyon? Awan, basta mapankan iti pangibabaunak kan ka anak ko. O sige, urayan yung arod biitan mama. Ay, adan samat sa nga ili ni mama inton madamdama. Iso ang nagaduunay ti ilot-luto na. Ay, inak man lagatangan ng ti pagatgatang na ija isto. Uncle Berto, agrobrubuat ka mat? Wen, kaanakan. Tama panak man ije balay de antim Lourdes. Mabalenti sumurot, Uncle. Nagpintas gayam ni Jay mga anak ni Auntie Lourdes. Nakitak ije store. Ay loko ka. Agayat kan samat iti anak ni antim Lourdes. Ngam awan matkit di tidakas na. Ngam iti sabalin tong aldaw ti panang pasyar mo ken kuana. Saan pa nga ita? Napatag ti pagsasaritaan mi. Ipakada kon ti panagkalay sami iti inada. Nakasaganan ti makan. Ngam urayan tayo biit ti sangailig. Taday baga kada kayo inton madamdaman. Siya kon ti mapan mangkita. O sige anak ko. Naimbag arabiin, iha. Ay, kastamat Uncle Berto. O sige, sumrak kayo Ala, umay ka dito, Berto. Agtugaw ka mutan. Taglalang lang tayo amangan. Anya? Naikatan ti ganas ko amangan. Jak kayat akasango da ito'y alakay. Agtugaw ka, Ramil. Saan ka pinadakkel ngagbalin abastos? Manong, mangan tayo kumapay mat Kan di mo nga minan lapdan da mama kan Uncle Berto. May sakamat. Sana mabalin. Yan tangay agpilit kayo, mama. Agpili kayo marot. Siyak nga anak yo. Weno da ito'y alalaki. Anya? Alak, Mama? Manong. Baybay antayo nga minan da mama kan Uncle Berto. Amangan no dapay da ka sa mapasamak kan ni mama. Jakun kayat deto'y ang mapaspasamak. Jak kayat asyak ti rason. Tapno saan kayo nga kikinaawatan. Isu asyak lang ang tilumitlik. Ha? Ngam dayto'y ti ibaga kada kayo. Ipatpadag ko unay ti inayo. Apa yan? Manungal daw niya gininom kayo.
Amangan no agsakit kayo. Umay ka man kit di ka anakan. Tadanggayan nak nga uminom. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Uncle, di yo kumabaybay anti salon at yo. Kasanon dagiti negosyo yo, no agsakit kayo. Jakpay mat nga rod unay kabisado a patarayan. Ala uncle, husto daytan. Ay ayatok ni Lourdes. Apay adi dapat tsinday ta. Kasanok nga rod ama ipanagnak iti inada ti kinapudno. No di dapat ikan iti gundaway. Mama, pangaasim, mangan ka kuma, uray basit laeng. Agpupupok kamutlatan di kwarto. Limlim tagat tama tayo. Gapo iti kasasangit yo. Amo manak ko. Nasakit para kanyang timakit-kitak nga ugali ni Ramil kapsat mo. Diyak kaya't nga agbalin na bastos kan awanan mo to. Pinadakal kayo mat iti nasayat. Nga mapayakas dya iti ugali ti kapsat mo. Mama, nalabing adi nalakayat nga agladingin kayo iti udi na. Ngam agpinpin natag kami ken ni Berto. No dagiti sani ko atayo ti pagdanagan nyo. Di na almanan dagita. Gaputa damat negosyo na. Amok dayta, mama. Kat maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Alan mama. Mangan kanungan. Mamin, tsak kaya't nagsakit ka. Apay, anak. Mama. Ramil, anak ko. Narakop nak. Pakawanin da ko, mama. Nagbutengak lang amin. Nga mga nulukwan na kayo lang ni Uncle Berto. Diyak kaya ta masaktan kayo. Isungayin karik iti bagik. At diyak ipalubos ama pasamak ti kasta kada kayo. Ngam nagbiddutak gaya, mama. Tagpada kayo gaya manapudno iti tunggal may sakin ni Uncle Berto. Isu asigi. Jakon lapdan ti ayan ayat yo. Tanagkari adi na kanto pasakitan, mama. Agpaiso, anak ko. Di mon kontraan ti relasyon may kin ni Uncle mo, Alberto. Wan, mama. Ipatpatig kayo, nay. Kat kayat kong agsubli ti sigod agaganay gayan nyo. Agyaman anak ko. Uray siyakmat, mama. Pabora ko na uray agkalay sa kayon ka ni Uncle Berto. Win, mama. Takayat ni Manang Gemma ti maki-double wedding. Ang tal nga kaman mo dita, lovely. Tila ibagbagam. Ay na anak ko. Agyaman ako, nay. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Nakaragragsak ak unay, Lourdes. Ta iti mabiit. Agasawat Anton. Agyaman ak unay. Gaputa ka maudyanan na. Imanugot matlaang dagiti anak mo ngagkalay sata. Pagyamanan ta day ta iti Diyos. Gaputa na lawlawagan ti panunot dagiti anak ko. Imanugot ta. Gaputa na panagnakandaan na pudnuta iti tunggal na isa. Wan, Lourdes. Kat agkariak manan. Ayatan ka iti napudno. Aginggat umang-angsak. Data tinaikari para iti tunggal maysa. Gaputa jak narik na ti kastoy nga ayat. Idi kabamban wagak pailaan. Ay ayatan ka unay, Lourdes. Ay ayatan ka unay, Berto. Katsapay lang kuma. Tadikan to agbalbaliw. Imanugot matlaang dagiti anak ko iti panagkalay sami kini Berto, Mr. Lonely. Impanagnak ni Berto ti kinapudno na kanyak, isuanaan anay,
anaawat dagiti anak ko nga agbalin, amay kadwa nga amada. Ita, nalpasan ti kasarmi kini Berto, katagpada kami anaragsak iti agdama. Alakastan, katagyaman ak iti panangidramayo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lourdes. Lourdes pagayam ko, husto ti kunada. Awan ubing, wano nataangan itinagan ni Ayat. Impanaknak yu dayta kinimang Berto. Ala, idawdawat ko ang mataginayon ti kinaragsak yu asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lourdes, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpalingad itinagan nga Ami at taga Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a partially blind. Ket kayat kuman nga isalaysay to'y padas ko, idi nagtraining ak iti masahe ijay Manila. Apaman analpas ti training ko, nagawid ak iti lugar mi, ket nagadalak iti school for the blind. Ngam apaman arimwarak ijay, ingkadang ko ti agmasahila engen, gapo tama nagsaksakit idinti inak, ket kayat ko nga asikaswen. Bueno papagayam, intay tinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ami dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mami, panawan kayo pa dito'y ha? Mapanak pa'y ag home service. Aganad ka akanayon, anak ko. Wan, mami. Agyamanak. Agawid ak adagos no malpasak nga agmasahe. Sige lang, anak ko. Pasensya kan tadi kan maasikaso. Tane, managsaksakitak matan. Awan pagdanagan nyo, mami. Panawan matan, tapno siyak matimang serbi kada kayo. Insuro yu kanyak no kasano nga asikaswan ti bagi. Iso nga ita, saan ako na marigatan. Agyaman na tamausar mundag iti insursurukan ka iti. Wan, mami, kat agyaman ako unay kada kayo. Taimpatagdak, akas kadagiti kakabsat ko. Agyaman nak. Ada akong diti silid ko. Aginanaak man pa'y. Nabanunuga ka nagmasahe. Ada umawag kanyak. Ni mo't Bernie abarkadak iti bagyo. Amasong batak man. Hello? Hello, Ami. Kumusta ka, friend? Nasaya at mo't nata, Si ka ngay, friend. Ado ka diti client yu dita? At damat. Si ka ngay. Damag kong adong dagiti mas masahim dita. At damat ngam kayat ko kumamot ti adda klinik aser ka. Bayam. No adda bakante dito, ibagaktuhan ka. Agyaman ak no kasta, friend. Mami, man kayo iti ado, Wanmat ngamin bakit? Dakalan ti marisad ti bagim nanipod nagsakit ka. Agpapigsa ka. Ay, agyaman na kada kayo nga agaman. Agyaman na kiti pa nangasasikaso yu kanya. Gaputa ipatpatagda ka, mami. Ay, wan gayam.
Imawag ni Manang Ani itay. Kung kumustaan na kayo, mami. Nakaturog kayo ngamin. Iso ako na nga umawag tulaangan inton makariing kayo. Wan nga agpaiso. Kailiw ko ni Ani. Imbaga na ka di no kaanong agbakasyon. Saan pa'y kano ang makabakasyon ita? Nalakit din. Mangan kayon. Tapno napigsa kayon. Tuin dun sumangpot ni Manang Ani. Si Kamat Gayam, Marife. Ala, umunag ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Manang Ami. Kumusta kan ngay? Busy kan samutin iti trabaho. Iso adi kan makapaspasyar ija balay. Saan matunay? Nam as-asikaswak namin ti masakit ng inak. Iso adya kon makapaspasyar ija balay yo. Mabitang mangisaganak iti pagsangwan ta, bayat nga agsarsarita ta. Uray saanan, Manang Ami. Ayaban ka kuma amapan agmasahe. Gaputa aduda iti papanak inton madamdama. Duwata kuman amapan. Tapno di taunay marabian. Kasta ka di? O sige, mapanta nga ron. Ngam mangal daw kapay dito'y balay. Daddy. Apay anak ko, agsangit ka matan. Nag-break kami ngaminan itinobyo. Di nak maawatan. Gaputa busy akano akanayon. Katawan kanon ti oras ko kankwana. Dangay nga rod no di na ka maawatan. Dalabit asan na da kayo ti para iti tunggal maysa. Ngamay ayatag tinobyok, Daddy. Kasladyak kabaila na mapukaw ko. Gusto dahi talanak ko. Nakailiw-liwag kan tumutlaan. Sino nga tamot ti umawag ka niya? Sapay awan mood ko ang makisarita iti cellphone ita. Saan mo't anak ka-save ti number dito eh? Sumpatak man lang. Hello? Sino day toy? Hello? Mabalin ti makipagayam kan ka? Sino ka? Sino tinangtad kan ka iti number ko? Pasensya ka nating. Inalak hindi naka-charge ti cellphone ni Bernie. Ngamin, kaya't ko ti makayamamukan ka. Anya? Diyak kaya ti kasta ngay naramid mo. Inlibas mo gayam nga inala ti number ko iti cellphone ni Bernie. Ulit agtagkid daw iti dispensa ating. Sige nga rod. Di ka nagungat. Tapno sana makasayang ti kinapintas mo. Inigdak na. Ay, masurunak. Sino nga taday tiyat tao? Awagak man ni Bernie. Damagak no asino diya imawag kanya. Bernie, asino ni Ami? Ha? Asino nga Ami? Adu ti amam mo nga agnagan iti Ami. Pangamin. Linibas ko ngayon nala ti number na yung cellphone mo naka-charge. Tayo ngay, Ami akanayon akasarsaritam no ko Ni Ami akalugarak day jay. Ngam, anyate ko na. Inalam ti cellphone number na pa na. Wen, inawagak pa nga rod itay. Nagsuplada mo't gaya. Anya? Sinupladaan na kaday jay. Tadi nakapaymat ngamin am mo. Bayam. Siyak ti makisarita kan kuana. Yam mo ka man langan kan kuana. Uray, ta nag-breakdown itinubyo na. Sige man nga rod. Kaya't ko ama-am mo ni Ami. Hello? Hello. Nakaawag ka man, friend. Juan, gaputa dabasol mo kanya. Ha? Anya de jay, friend. Apay nga intad mo ti number ko iti sabali at tao, adyak mo. Pasensya ka na, friend. Diyak mo't ngamin mo. Inalan nagayam iti cellphone ko ti number mo. Ngam di ka agdanag. Nasaya at atao ni Gabi. Kaya't nalakano ti makiam mo ka. Basta, diyak magustuhan day nga inaramid na. Idanon mo day takan kwa na. Masurunak at talaga.
Papanan nyo ka di daddy? Nakapulos kayo mat? Inak erwar ta pensyon mi kan ni mami. So si kapala ti makamu iti inam. Mabitak lang. Wan daddy. Daddy, ada ko maibagak. Ganyan day ta. Palubusan dak nga tanog pa kada Kaya't ko ngamin ti mapanagtrabaho iti bagyo. Anya, nagadayo anak ko. Gan may sa awan ti ammo mi jay. Adda daddy. Ijay nagtrabaho ti barkadak ani Bernie at taga dito'y matlaeng. Ada nga rot pagyanam ijay. Adda daddy. Inbiro kan dakdag iti kagayam ko ijay. Ibagam day ta ni mami no palubusan na ka. Agyaman nak daddy. Ala. Aw-awagan nak naman ni Gabi. Sigurado nga idarirag naman ang tidagdaton na nga ayat kanya. Hello, Gabi? Hello, Ami. Kumusta tinagmalan mo? Sapay lang kumata naragsak kalata. Amin, diyak kaya tamalmalday ka. Ha? Apay kumamot nga aglidaya. Nasayaan nga rin yung hasta. Among, may katibanog ko anagmalan. Numangag ko titimot mo. Ay na, pasablugan nakmanan ako nak. Saan ka pasablugan? Kaputapod no amin nagitibagbaga. Ay ayatan ka, Ami. Uray di tapay nagamam mo iti personal. Sigurado ako niti marigrig-nak para kan ka. Ay na, Jackson malapdan tiriknak. Aklo nagsan ti ayat na. Napauli magkamatan, Ami. At baka din na ibaga ka di mo nagustuhan. Ha? Kuwang amin. Sigurado ka kadi? Nga awan to ti pagbabawyak, no bilang taaklunak ti ayat mo? Ikari kami. Ayaten kan to'y tinapod no. Kandi kan to agladingit no siya ti ayatem. Uwanan, Gabi. Ay ayatan ka man. Uray di tapay nagsarak. Sapay lako ma, taagbalin ka anapod no kadagiti karim. Umay ka, mami. Agtugaw tapay laang dito'y sirok ti kayo. Nagdaga ang ngamin di tao nagtibalay. Ay, agyaman anak ko. Urayak lang na bang aran anak ka lang ang iti presko nga angin. Makatulong kada kayo dayta, mami. Kaya't kumot ngamin ang makita tinasaran ta, mami. Ami anak ko. Bakit ako? Amangan pa'y kiti numanulaangan atawan ti panagbiyak ko. Mami, di kay kumagsao iti kasta. Ipatpatag kayo unay. Diyak kaya't amapukaw kayo. Di tayo maibag at mabalin ang mapasamak iti masakbayan, anak ko. Ngamlaglagi pa nga ipatpatag ka unay. Ipatpatag kamot unay, mami. Ay na, namiss ko to'y luto, mami. Sigurado nga adumanan timakan ko ita. Ay na, anak ko, napiksa akon. Mailutuan ka manan kadag iti paborito mamakan. Ay na, bakit? Mas pasaplugan na ka to'y anak mo, tadang sakayat na. Apay, anya da itchay, anak ko. Kwa mami, adda ngamin mga uawis kanyak nagtrabaho iti bagyo. Kaya't ko kumamot apadasan timapan. Anya, kat no nagadayo ijay. Sapay agmay may saka ijay. Adda gagayam ko ijay, mami. Padasak laang. Nupod no amayat ti birok ijay. Agawid ak matla adagos, no makitak amadi. Kat pagyanam ngay nga rod ijay, anak ko. Adan boarding house ngayon pa-reserve ti gayam ko para kanyak, mami. Palubusan dak kumamot dun, Ikarik, agan nadak aka na yun. Ala, amo ka saan da ka malapdan.
Agam ne, agan anad ka kumaakan ayon ni Jayan ko. Agyaman ak, mami. Ipatpatag kayo unay. Kat ikarik nga agan anadak akanayon para kada kayo. Nakaragrag sakak, Gabi. Agyaman ak kada kayo, ah. Ada akon dito'y Benguet. Kat naawatak pa yan iti may sa massage clinic dito, ay. Awanan yaman na, Ami. Basta sika. Ala, mapantayon ije boarding house. Taamok anabannog ni Ami. Tulungan kayon amang bagkat kadagiti gargaret na. Sige man nga rod, pare. Agyaman na ka. At datayan dito boarding house. Ha? Dahiti ko na mga impareserve mo a boarding house? Wen. Tangay do amot ti kwarto ti pagababangak. Dito ikan. Tapno makatipid ta. Anya? Amok ti pampanunutem. Ngam di ka madanagan. Agkalay satan iti kabita na panawan. Sigurado nga agungat damami kang daddy. No maamuanda nga agka-boarding ta. Di ka madanagan. Agtungpalak ka dagiti karikan ka. Ay ayaten ka unay, Ami. Namnamaag atong palom dagiti amin akarim kanya, Gabi. Gaputa ay ayatan kamat unay. Nupay jak ni namnama akas jay ti masang petak ijay la Trinidad, amay maysa ti pagyanan mi kini Gabi akaayan ayat ko, tinakderan na dagiting karina kanya. Nagawid kami nga rod iti lugar mi, kalpasan ti sumagmamano a bulan, tapno kasarita mi dagiti dadakkel ko, taagkasar kami. Nalpas nga rod ti kasar mi, kat naragsak kami nga agdenden na kini Gabi nga asawa. Iti agdama, agnanaed kami paylaeng dito'y la Trinidad. Gaputa dito iti ayan ti pagtrabahuan mi. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ami. Ami pagayam ko, agyaman ak iting ka panangibinglay iti pakasaritaan. Nagasat ka, ta saan aloko a tao ni Gabi. Ta di nakakit kuma ginundawayan. Ta imay kaadagos adi mo sinigurado no natalgad ti sangbayam. Ala, agbalin nga adal daytoy kadagiti babae. Siguraduan nyo kuma ti kinatalgad yo iti lugar apapanan nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ami iti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo, Ami. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a James Adinan Inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak ilimed nga da mabalin ti pamilya ang nagtaudak. Isu ang naaramid ko amin akay kayat ko. Adan danimet na kay sagmakak. Bueno papagayam, hintay tenggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni James. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga awan maaramidam anasayaat, ha, James? Tunggal adda maawat mi nga awak. Kanayon nga ibagadang adda na aramid mo akalukwan. Kanay ko, gusto manong, pakawanan na kon. Si muro taklaan ka dagiti barkadak. Tsaka mo, asal kan migayam ti store. Kaya ka ti paglaingag.
ti agrasom. Daytoy ti tandianam. Maminsan pa'y nga aramidom. Di kan irurwar iti pagbaludan. Katapno agnatom ka. Daytoy pa'y ti parakan ka. Ryan! Ryan! Gusto ko madaytan. Di mon kabilan ti kabsat mo. Agdardaran ti rupa na. Kasta tim ay parbeng iti dayta alanggong, mami. Nagsardeng lang arudeng agadal. Nasursuro na pa'y ti agdroga. Urayem ni Papa. Tasigurado aderdren na tarupam. Tiyakon urayan ni Papa. Aglibas akon. Tasigurado akabilan nak na makita nak. Sigurado analaos ti pungtot day jayan. Inakdanunan ni Maureen ni syudad. Dito lumagtuak dito'y tawa. Tapno ditak makita damami. Agyaman nak ta inuray nak dito'y parke. Maureen. Apay kasta tinangam, James. Saan matanasi ka dyan na amok a James? Naanos, inosente kan naurnos iti bagina. Pasensya kan, Maureen. Napasubok lang. Ay ayatan ka una, James. Amo ti Diyos data. Uray ado tinagkurangam kanya sa anak ana upay. Maureen. Namin anon ang binagpagaan ka. Ngampulos adi nakimpangak. Kataklo na ka nasakit para kanyak ti desisyon ko. Ngam makiwin na swasakon kan ka. Tapno mapanunot mo nga usto no anya talaga ti kayat mo. Bangasim. Di ka kumamakiwin na swas kanyak. Kasi tinakon-akon. Ay ayatan ka unay. Ngam nakaikadang akon. Putdantan ti relasyon ta. Agpanunot ka. At ikam iti patag ti amin arigat nagiti dadakal mo. Tanalipata mon ida. Kat na naisimpamon ti biyag mo. Kat kasapulan nakpailaan. At daaklat ng agururay kan ka. Sige. Mapana ko, James. Maureen, please, di nakpanawan. Anyan da iti mapaspasama kanyak. Diyak mapabasol ni Maureen. Tamok anagbasolak. Tangayawan pakidagusak dito eh. Iturturad ko ngawagan damanang. Tagpasuko na kinilakay na. Kat no kabilan nakman ni Papa. Kapoy tinalaos apong tot na. Anusak. Kaputa nagbasolak. Masaya tanagawid ka, James. Katay ti para kan katapnog nakam ka. Papa. Mangipapay ka nga anak. Hoy! Dahito iti tantaan, James. Inpapay nak. Iso nga uray ka anuman. Di kan tupulos tulungan at pagrigatam. Mamado! Papa! Gusto ko man. Di mon saktan ti anak mo. Pakawanan ng Papa. No kumatay di pa ilang anak panunod mo ti agaramid iti nasaya. Saan kumanasayang dagiti kwarta binusbus mo? Amado! Naglustuyan ti anak mo! James! James, anak! Amado! Itaraytan ni sa ospital! Ito ta nakarwar ka niti ospital. Nagpili ka, James. Ituloy mo ti ag-eskwela. Kuno, agtrabaho ka iti garden. Agtrabaho aklatan, Papa. Isumat lajak mayulo ti agadal. Okay. Nuday tatipilyan. Katap no di mo matkun ko na. Ited ko amin na masapol mo iti panaggarden. Wan, Papa. Katagyaman ako unay. Numarik naman ti rigat. Awan ti papapasulan tayo sumat ti pinili. Kan di mo namnamaan ti tulong ko. Oh, James. Agtugtugaw ka man dito yung kalapaw mo. Da kayo matgayan, Manong Ryan. Wan, di magasa. Tapno umay kakitaan. Kat anyangay. Kumusta tibiyag mo dito away? Nasayat mat, Manong.
Marigrigata na. Ngam ikagumakti ag garden. Ta isumat ti pinili. Ay na, James. At damot ngamin kwarta tayo apagadal mo. No iso ti pinilin. Kas itinakunak manon. Japon mayulo ti agada. Iso apadasak ti ag garden. Sigurado ka kabaalam ti ag garden? Amangan mo't no awan pa'y timay sa Domingo. Kat agawid kan ag sangsangit. Mano? Ala, inakon. Tagibas si tinda dagiti kakapsat ko. Kas tamot ti amak. Iso amas sa pul nga igaid ko ti ag garden. Tapno agbaligi ako. Naimbagman ta nakapasar ka dito yung kalapaw ko, Insan Lloyd. Agkapeta eh. Wala insan. Kailo ka matay. Manipod nagnaid ka ngamin dito yung kalapaw yaw. Di ka matin rumrumar. Wala insan. Barang malipatak ta agbisyo. Kan may isa. Ado ngamin ti ubrak dito yung garden ko. Barang tumamak iti mayat a presyo. Insan, madamag ka man. Ada ka di komunikasyon nyo ka ni Maureen? Ni Maureen? Awan. Apay ka di? Ano ada komunikasyon nyo? Nakita kami idi na minsan ni Jemol. Kada kadwa na lalaki. Nataersi ka. Sweet na pay. Apa yan, Insan? Napaulimag kamatan. Ay, awan, Insan. Nasa RT-rate naman nakangag itimbaga. Ada kadwa na. Kinapudno na, Insan. Diyak pa lang malipatan ni Maureen. Mangnamnama kabalasang pailaan. Into nagsubliak yung kwana. Nyakita mo tayo. Ang mga barkada na lang kinakitak akakuyog na. Upay kasta. Masaktanak lang ta, Insan. Iso ti kang runaan a rason. No apay nga ipapatik ti agbalbaliw. Nga isardang kong dagiti bisyok. Iso ti makagapo. No apay nga igad ko ti aggarden. Takuna na idi nga urayin na ti panagsublik. Kanya nga ito ti plano, James. Nabagyo ti garden mo. Di mo nasubot ti punam. Pangasiw, Papa. Ikanda kumapay iti may sa atyansak nga garden. Apa, di ka pala natitigra. San mat siguro nga agbagyo iti napigsa. Masubot kung tumat lang amin apukaw ko iti damo a garden ko. Kat, talaga di mo ituloy iti panagatan mo. Saanen, Papa? Agtrabaho aklatan. Malano isute ko na. Agyan ka manan iti kalapaw. Anya nga iho, nabangkrap ka manan. Saan mo pa'y anaparwar ti puunam? Tanaranaam mo ti bagsak a presyo dagiti natan. Maupayak nga rod, Mami. Ngam awan mabalin ko. Kasta siguro talaga. Agmulak manin. Barang makatsamba akon. Apay ngamin aparigatem ti bagim, iho. Agadal kang haminan. Tapno di ka aggargar din natan. Awanan ti panggap ko nga agadal, Mami. Aggar din naklatan. No kabalakon. Biro kak to ni Maureen. Malagip ko. Amom, iho. Nakitak idi na minsan ijay sentro ni Maureen. Adda kadwa na alalaki. Anya? No kasta. Amang anupod no ti atap ko. Anak asawan ni Maureen. Tasigon ki ni Lloyd. Nakita na lang ni Maureen idi na minsan at nakadwa na lalaki. Nalabit sa ano na nakauray. Iso anak asawan iti sa bali. Anya? Apa yan, Insan? Nabayagan na di kan timim-tim iti arak. Ang imita? Inayaban na dito. Itap no agsyat ta? Awanan ti sa serbi di amin, Insan. Apa yung ay? Ay, di kagsawi ti kasta, Insan.
Makapaupay insan. Agasam. Namintalo na bangkrapak iti garden. Talaga akas tatibiyag, insan. Dumaminsan, tumama ka. Dumaminsan, para na tibagsak apresyaw. Nung agadal ka gaminan. Awanan panggap ko nga agadal insan. Nang runa, tako na ni mami. Anak kita da ni Maureen hindi na minsan. Kat adda kadwa na lalaki. Awan siguro tiganas na ngagpursigiyak pa eh. Tanalabit. Nakiasawan ni Maureen. Mapukawan iti namnama insan. Gumawat ka iti tulong kan bendisyon ti Diyos. Tayo sa timang saranay ken ka. Ken di na kaikan iti panubo. Adi mo kabailan. Paparamid mo abalay, insan. Uwin insan. Tapno at daman pakakitaak iti bambanog ko iti garden. Ay gawa na. Oh, kita man ita. Gapo iti panagsalukag mo. Nagbungan iti amin abannog mo. Ada pa yung truck mo nagatang mo. Uwin insan. Kaya tagyaman na ka. Tadda ka kanayon amang bagbaga kanyang iti mauawananak iti namnama. Nagkasinsinta nga ron. Ay, mo kaya. Iso ngay maya, tapno awisan ka dumar ay iti kasar iti Bicol. Ha? Nagadayo ah. Agad, sige insan. Tapno makaliwak sayak mamat. Ay, good one ah. Barang makamamuka iti agbalin akaparagpag mo. Napanan ni Lloyd iti lamisaan na naisagana apanganan dagiti abay. Dituyak pa man sirok ti mangga, tanabara unay. James? Ha? Maureen? Sika ka di ngagpaiso? Wen, siyak dito eh. Kat, jak impag-arup ang makita ka dito eh. Agtugawak dito abay mo ha. Inawis na kami ti kasinsin ko ani Lloyd. Iso asim murotak. Kasta gayam. Nasaya at ata si murot ka. Wena, tapno makapasyarak mamet. Tapno saan lagar din ti ayan ko. Kat, kumusta kan? Nasaya at matlat ha. Sika nga eh. Kumusta kan? Okay akmat. Wen gayam. Kapin anong tinagkasar? Barkadak di babae. Kabagyam ka ni Jegro? Kasinsin ni insan ko, iti mother side na. Kat, sika. Taga-ano mat nga iti nakiasawaam. Ay, wah. Kailian mat laang. Ne, apa yan? Manipod si mangpot kayo ang naggapo iji kasaran a dinarayan nyo. Di ka mo't matagtagari. Nakitak ngamin ijay ni Maureen, manan. Oh, dinaragsak ka ko mano nagkita kayo. Saan ka di nga dayjay ti ururayang? Ti kanito nga agkita kayo? Wen manan. Nasaysayat ko ma, no saan kami na nagkita. Gaputa, nasaktan lang, manan. Ha? Taapay? Nakiasawa gaya man ni Maureen. Nagaklatan insan. Nagapuak iti balayo. Hanggang ko na ni manang mo nga ada ka dito eh. Apaya ka sa tilangan. Kas ka lamal, malday launay. Kinapod no na insan. Nasakit. Kasladyak kabalan. Apay nga may insan. Nakasaritak ni Maureen iti dinarayan ta kasar. Kat naibaga na nga dan asawa na. Anya? Tiyam mo kat awan pa asawa na. Isumati ko na ni insan ko. Kuna namat kanyak. Akailyan namat lang tinakiasawaan na. Nalabit.
Iso dyan nakita yung akadwa na idi. Ha? Tapno mamam ti usto insan. Alak ti number na kadagiti amam mo. Tapno da kayon ti agsarak. Sige man insan. Agyaman na ka ha. Wen, wanan nyaman na. Nasaysayatan ti kasta. Tapno mamam ti pudno. Maureen, at datamanin iti da ito aparke. Ti parke adamo nagpasyaran ta. Ken sigud nga ayuyan ta. Kat pagyamanak, ta nakisabat ka kanyak. James. Amom ka di. Inururay ko da ito yakan ito. Amom ka di analidayak unay idiinsina na kidi. Ngamday di pa nang isinam kanyak. Nagpampanunot. Inamiris ko dagiti imbagam. Kat husto amin. Iso nagbalbaliwak. Nauray di ako nagadal. Padyak matan mayulot ti agadal. Ngam ingad ko tinagtrabaho. Kinung ko nakiti bagik. Adumteng to tigundaway nga kita ta. Kat adda maipagpanakal ko ken ka. Una yan ang nagtanong ka, James. Pakawanin ako. Nasaan ka nagbalin ang natibkar. Ta imbes ko matulungan kang agbalin. Nakiwin na suwasakan ka. Maawatan ka, Maureen. Taubing tapay lang idinwar arigan. Ngam pagyamanak latta. Tas ika tinagbalin nga inspirasyon ko. Idi tiyempo ti panagrigrigat ko. Aging nga nagbaligyak. Kat makunak amayatan ti panagbiag ko ita. Dayawag ti kinapod nung kanya, James. Kat pakawanan na ko ma. Kapoy ti panakiwin na suwas ko kan ka iti. Kas iti nakunak. Awan anyaman na kanyak dayjay. Ngem ti pakadudugan unay ti riknag. Kat tinamuak anak asawa kagaya man. Tanang namnamaak. Ngadda kalat tasobliak. Ngem nakiasawa kagaya man. Pakawanin na ko ma, James. Ngamin, nagulputakan ka. Anya ti kaya't masawan. Kinapod nun. Awan pa iti asawa. Naibagak day JD. Takayat ko ang makita ti reaksyon mo. Kinapod nun. Manipod insina ka. Insarak matan ti pusok itinagan ni Ayat. Tamang namnama ang kasubyanak. Iti panang ituloy ko, iti panagadal ko. Aging ka nakastrakak itinatalgad at trabaho. Sikalat tatiaday ti panunod ko. Kadyak ilibak. Ay ayatan kalat ang aging gaita. Iso nga inururay ko ti panagsublim. Agyaman nak, Maureen. Agyaman nak tainuray nak. Kat ditan pabayagan pare. Agkalay sa takuman, Maureen. Nakaragregsa ka kunay, Maureen. Tadatamat laang tinagkatuluyan. Kung naklakit di idi, no nakiasawa ka niti sa bali. Kunak no asawam dyan nakita da mami idi akadwam. Barkadak day jay. Ay, di papa. Umay dito eh. Naglawan kayo atwa, James. Maureen. Sabay ko ba, nagnanayon tingin na nagsami. Agyaman kami, papa. James, alag na ito ay akong daway tapno. Tumawat iti pasensya. Pasensya ka, no di ka una inikan iti atensyon. Manipod nagsardeng ka na ka.
Di kaya't kung amin kat makaatal kayo, anak ko. Nanguna, kat may sa tayo matamay kagdigdig dito yung pamilya. Agan, hindi sana nagbayag kat nakita ti panagpursige. Mapunkonsensya kita ka nagbaybayag. Kan panangdangdang ra pwede ka. Isungay pabaon ko ni Lloyd ang kasinsin. Tak mapad nakakitaan. Di ka danag, Papa. Saan kayo akagura? Hindi din. Dakal ti panagyaman ko kada kayo. Tano saan aga po iti kina-istriktoyo kanya. Saan ko kumana isimpati panagbiag ko. Kat manipod ita, lipaten tayong tinapalabas. Kat sangwen tayong tiagdama, kan timasakbayan. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tauray kasano ti rigrigat ko, na urnos matlaeng ti amin. Kat ita, naragsak kamin iti binukal ko a pamilya. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, James. James, pagayam ko, napintas ti pakasaritaan ti biyag mo, ngayong kaimbinglay. Pakakitaan na iti anyaman arigat, nulakid di ikamang mo iti namarswa, ket agpursigi ka, agpanligi ka, ket ragsak ti kasukat ti rigrigat mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a James adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.